Današnja tema je MacBook Air, pa pogledajmo. Ja sam Denis iz Telesota i dobrodošli u video prirode. MacBook Air je ultra tanki laptop, čije dimenzije su zaista impresivno male. Visina Aira se kreće od 3 mm na najtanjem dijelu do 17 mm na najdaljem. Težina ovog laptopa je svega 1,350 kg. Dijagonala ekrana je 13,3 inča sa rezolucijom od 1440x900 piksela. Procesor je dvojezgeni Intelom i5 na 1,8 GHz. U Air se standardno ugrađuje SSD hard disk, što se osjeti na ukupnim performansama računara prilikom rada. U ovaj model je ugrađen SSD veličine 128 GB. Ugrađen je novi MagSafe 2 konektor za strujni adapter. Konektor je magnetni koji rješava problem koji nastaje prilikom zapinjanja za adapter. Konektore se jednostavno isključi ne rušeći laptop na pod. Ostale komponente su 4 GB DDR3 memorije na 1600 MHz, grafička kartica Intel HD Graphics 4000, HD FaceTime kamera, wireless kartica, Bluetooth, Thunderbolt port i 2 USB 3.0 porta. Tastatura ima pozadinsko osvjetljenje i pomoću senzora svjetlosti osvjetljenje se samo gasi i pali po potrebi. Touchpad posjeduje multitouch opciju. Multitouch zna prepoznati korištenje više prstiju, što dodatno olakšava rad i štedi vrijeme. Instalisani operativni sistem je macOS 10.8, takozvani Mountain Lion. Sistem je optimizovan što se očituje u brzini rada računara. Pored sistema dolazi instalisan i iLife 11. iLife 11 sadrži iMovie, iPhoto i GarageBand. Hvala na pažnji i vidimo se sljedeći put.